futhi engigcinela abazali bami until kufikela ngifuna khona ngoba ngiyabona ukuthi sekuya ngakhona la ngifisa ukuthi kufike ngakhona yebo futhi mfethu usenzani Nandos manje uNandos uthi akuthathwe lento akungena yedwa futhi no SABC lapha ngiyabona uma bekhangisa lezi zitori kuthiwa akuthathwe zona izitori lezi noNandos uthi akuthathwe inyama ngiyeke futhi mfowethu ngenza ngendlela yobuhlathi nokuloyisa nani yabona sekufanele senze into professional manje umuntu abona ngoba ngiyifunda lento ukuthi umaskandi ngasonke isikhathi uhlezi utholakala la kudlovu kwakhona yabo so ngithe ngiyiphatha into ngasinono ngenza iproposal ngathinta abantu engazi ukuthi banolwazi olujulile oluhlakaniphile yabo ngangaqina la enkundleni yokuxhumana into engayenzile ngabathumela iproposal ngendlela kuyiyona so ngilinde ireply yabo mfowethu Nandos SABC ngithumele kwaNandos abo SABC bengaba yes ngithumele kwaNandos iproposal yabo cause sesiyozwa khona mfowethu ukuthi bathini yabo kusidinga sesikhalela ukuthi akuthiwa athatha lento kuvele noma Mnyovu esho njalo ingani lento eshiwo abantu ngisho kuma comment nani yabona so mfowethu ingakho ngithi ake sisenze njani sifuna ipartnership ukubona hayi ngodlame hayi ngani ngendlela kuyiyona so ngibathumela iproposal ngithumela ilokhu ngani iCEO yakhona to Mr Mark Radomskaya yabona ngithumela iCEO yakhona ngayifuna ngaze ngithola lapha eSantheni angihlali naye ngamfuna ngaze ngamthola ngithi phela mina ngafundela IT ngiyakwazi ngiyachofa ngifuna ngikuthole yabo so ngayithola ngisho inamba yakhona but ngisathumela email angakafoni so mangibona ukuthi abayiphendule mhlawumbe kulo leli viki ngizobe sengihlaba ucingo ngibatshela ukuthi hayibo anibuvule inbox lapha bhalelo akangubani umntwana hayi ngathi ngingalungi ngathi siyafisa phela ukubona nje Mbukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd wamanqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi ngibuyile namhlanje ngasuka wahlabisa ngapheka le emsinga ngafika ngayithathela lento ngabuya nayo ngaphila phethe nangu wangubane la uMnyovu i-celebrity ase South Africa uMdala asekumukela Perfect TV sibonge nje ukuthi uzosivakashela namhlanje ndoda ekhaya ekhu mfethu noma yini yazi ke nawe la ikhaya lakho leli hlezi indawo engizoxhaphaza ebe wazisa ngithi wathatha lento waphila sayiqala sonke lento uyakhumbula nje ngalezi ayikhathi solo seyibambile nje mfethu kancane kodwa hamba kanjani empilweni ibingelela nabo abantu bakho mfethu ngibingelela kakhulu ngibingelele lo bingelela uMnyovu wangubani emsinga amabomveni kaDolo ngokuhlala cha ngihlala eGoli ngiyangibona nawe ngiyabonakala iGoli uyalibona ulibuza sinjani thina esihlala eThekwini ngani wena ngoba uyashutha ngazi ngizothini kodwa abaculi ama-local artist baculi bendawo yala uxhaphaza abaculi bangakithi eThekwini nganibona nomfezi nje nixhaphaza nje lapha umculo waseThekwini uyambona phela umculo local yabona kumanje sibuya kumbuso wamaciko sidlula koMontrose yabona yonke leyo nto leyo siyaspend uma ngabe sinendlela uqondo ukuthi bangaba le event kahlahle nje la lemcimbi lokubamba eThekwini ufuna bevula abaseThekwini abaculi bendawo hayi abaculi bendawo vele phela ngoba ngisho iprize angiboni iyafana ukuqashwa mina ngiswakude swakude mina mfethu nayi thatha lento itrend ngapha nangapha Mnyovu uthiwa nangu nomfana nimbukeni imunce igazi ke yena sho ukuthi thiya ngo eyiwe madoda mfethu abantu bayakhuluma nalithe mthatha lento mfethu mfowethu abantu abayithatha lento nami yangimangaza uma ngabe isabale ligcwele yonke indawo ngalendlela angiyazi hambe yafika apho kodwa ihambile yona yabo nami futhi mfowethu uNkulunkulu nendlela yakhe ukuhlela izinto uyofika uhlela izinto bese athatha inqomo mfethu mfowethu
ithe nje nawavuka icabangela washo ukuthi yazi lento lena lingasebenza noma mhlawumbe kwaphathatha khona angicabanganga yazenzakalela lento engisho ukuthi uhlelile into ungayihlelile yenzeka ngenye indlela into eyazenzakalela ngendlela eyenzeka ngakhona canti nawe leyo video wayibona impela yabo ngangiphethe ikani lapha ngihleli la ngihlala khona la ngibhadela khona rent angikuthiwa ngivala ngesicapha kuthiwa ngivala ngani isicapha sekhulu hayi amampongolo zondawo angihleli lapha mina santini kwami ya ngishaya lokubandayo kanti kothathe kalenda ngibatshela ngempela futhi ukuthi abayithathe ngingashongo futhi ukuthi kuthathwana ngithi ngisazobuza lapha ukuthi kuthathwane mfowethu iningi izinto ezithathwayo nami ngekudalule ngakuthatha kodwa khona engakuthatha uyabona so umuntu akathatha into eduze naye uyabona bakuzokuphilisa nje bakufaka uthatha isigidi ngithatha isigidi ngishona khona bakufaka uthatha umshini ushona khona uyozwa ngamaphoyisa ukuthi kunjani ukuba isigebengu angazi ukuthi uyothathana bakufaka uthatha imfundo uyabona so mfowethu umuntu kukuyena waqondane nawe hayo kwami kuyimfihlo mfowethu anginakho ukudalula kuyimpela kungavala South Africa yonke uma ngingasho ukuthi ngathathana jule kakhulu umuntu engayithatha mfowethu kodwa khona into engayithatha khona ukuthathini hawu njengoba ubona impilo yami mfowethu ayisafani nasekuqaleni ngisafana nasekuqaleni mawungibheka nje lutho hawo nje nami siyabona ngisasho umuntu bhuti inkinga nginazo ngizizwa ngomakhelwane ngani futhi inkinga nginayo mina uzakhuma lesikhathi ayithe intwana hamba kanjani nawe uthe boy manje la sesingobhuti abadala wena manje osuthe intwana ke mase mbomvu izinto ziyashintsha mfethu uyabona itrend isaqhubeka gedele singile ngibona yenza kahle kakhulu futhi mfowethu ngazi ngendlela eyisimanga futhi ngoba ngizokutshela nje ngingahleleli ukukhipha le ngoma and iyahamba manje I think ibheke 800k views nga 1 month ibheke kwe-1,000,000 izoriguquza futhi ngesupport yabantu abanginika yona nangendlela abangimukela ngayo kuyangijabulisa kakhulu lokho so inhloso yami ngangiphusha ingoma yami lapho ngikhipha isingile ethi ngizophumelela I think kwi background ya lento ethatha lento kunengoma esho ngemuva lapha neyakithi leyo ngoma le ngoma yami lethi ngizophumelela ngangikhiphe leyo ngoma cishe yayineviki iphumeni uyabona so kusho wona lapha ngiyiphusha ingoma yami mina uyabona ekuphusheni kwami le ngoma liganga omunye umhlathi ngoba bekufaka ngibe umuntu okhipha i-album qala September ngifanga ngibe umuntu okhipha i-album ngiqedile i-album kwayana studio ngiqale ngithi awuthi ngendlala ngesingini bese i-album ngikhipha kuphela kwenyanga akusenzekanga lokho sekuze kwaphuma ithatha lento shuthi i-album sekufanele ngiyikhohle mina ngifisa ukuyazi leya because ngabona ama comment yes ekabala ingoma edlala ngemuva ngabona ukuthi Mhm. yazi shuthi lebe kuyi marketing kahle because manje umuntu mase yochecka le ngoma shuthi Yes. khona ukuzokwenza umehlo wamaviews and futhi yawenza umehluko ina 200k views wayona le ngoma ethi ngizophumelela lo ithatha lento ivideo ukuthi ngithatha lento phekwa le ngoma uyaba nomthelelo ukuthi le ngoma iyodwa ikhulu uyabona so kwagcina shuthi ngengifihle ngifonela ucevuzini umchulu yes ngifonela ucevuzile ngangibhaka lapha emontweni yami ngihlalele phandle ngirelaxini fake inyophe kwe dashboard angifonela ucevuzile ethi kumele ucevuzile no ntwana yini ungenza ingoma ngalento ethatha lento khona isasebenza lapha nginaki la khongisha emqondweni yabo ngijabulela nje ukuthi abantu umfuthu ngivele ngigule ngekhanda ngicabanga ukuthi manje uthini manje umqondo hayi ithi ayangiyenze le ngoma nje ukuthi angawubukeli phansi umbono wakhe fonela studio sometime bhuku usukusasa ngithi ekseni ngiyangena ngazi ukuthi ngizofika ngicule ngithini ekseni ngiyangena fika studio qophele khona ngazi ukuthi ngizothini thatha isikini ngishone khona mina ngifika ngithi bass guitar now umuntu wa keyboard into ngibize wonke sometime manje ifika sishaya ingoma ensimbi angazi ucula ngithini ngijikele ngale ngiyicule sometime uyifikela thatha ingoma ngihambe nayo endlini ngifike ngicabanga futhi mangifike hayibo ubani ongangena kamnandi kule ngoma kahle uyabona ngicabanga uma fika izolo lotha ngeke asebenze namculo othi asebenza namuntu ngicabanga noma fika izolo ngathi hayi ake ngimbize
yabona nangempela futhi sixhumana ngocingo ngoba siyaxhumana vele naye ayafike futhi asishaye ngombe impumelelo bemnandi siyikhiphe in 2 days yabona iphume hayi ihambe kahle kakhulu mfowethu ingoma ingcane manje na 1 month yabo ihamba kahle kakhulu and futhi iyawenza umehluko kumina ngiyaqashwa left and right mina phela ukuphumula ngithi angisabazi weekend futhi imoto yami iyahamba idla ukhalo so khathele mfowethu hey ubengibhala Lloyd wathathwa lento kwaphila mfowethu into yami yasebenza hayi isenza overtime ayilali hayi sebenza overtime yabona weekend so kwenye ama event amakhulu esinawo maskani ibingeyodwa futhi mfowethu ibingeyodwa ngicela ngayizolo kwakhona ngisuke push up steam yes ngai-27 kwi-pre-party yakhona then ngai-28 ngumbuso wamaciko khona futhi umcimbi useNorth Bay uyabona kuningi mfowethu okuhle kuyangilandela mfowethu nama ngaze ngibonge bani kodwa akusefani nasekuqaleni ngiyabona futhi umehluko negama lika Mnyovu likhule ngendlela eyisimanga futhi nami ngingalendela futhi kakhulu futhi lokho ngiyakubonga kakhulu because abantu bakwazi la ku TikTok asibeqala uthi awufana useyiqashela lengoma eyodwa nje ngokucula lento ithathelene mawufika after stage ufika ubadelize ucule nezinye uthi hawu kuyacula lo abantu abazi mfowethu ngeke futhi ngibasole umuntu kunomuntu onokufika seqhamuke sethi hey ngo TikTok seniyacula yabona mina ngiqala ukucula uTikTok ngakabikho ngiyacabanga uTikTok wawukhona ukuthi unganakho ngiqala ukucula 2021 yabona yes until kuze kube manje angaze ngaba ne gap here futhi ukuthi angikhiphile ingakho ukuthi uma umuntu ufanele ubekezele into izokwenzeka ngesikhathi sayo yabona so now TikTok unomthelela kakhulu egameni lika Mnyovu ngeke mfowethu ngiqamba manga yabona iningi labantu bangazele khona ngiyabona yes and then uno TikTok kusebenzela kakhulu for marketing sekusebenza no Facebook ke manje usuxhaphaza kakhulu na Facebook wami hayi yaxhaphaza hayi usubeka entanyeni awu monetize funeka uyakhokha manje yonke into angithi ngapha emabomvini yenziwa ngeprocedure ngiyabona uyakhokha ku Facebook wami engubhalile nje kuyimali ukufunda kwami lapha kuyimali ngifaka imali wangu lele ngithe endlini futhi iPhone 14 yami ngiposte ngiyagadlaza ngapha so mfowethu engithanda ukuthi nabanye abafowethu esinabe endimeni bembuleleke ukuthi izinto enjalo beyilandelele ngoba asiyenzeka ikhona then sinabaculi vele akasekho umuntu omdala ngaleyo ndlela emculeni sekunobaba nje lapho ugadla nobaba ngathi bona sebeqinile ubabthuzani la ngoba umgobo and then kuzobhuti mase kuza nje ibandla esilingana nalo khona abasenalokho ukuthi mina ayo TikTok lokumophapha ababona ukuthi marketing tool leya Facebook ayilokho ngithanda ukubuka njalo abafana Mnyovu mina mhlawumbe njengobani bani abasenzelwa TikTok mhlawumbe uthini kulabo baculi angasho uyabona ukuthi umfowethu engicabanga ukuthi esinabo endimeni fanele be understand ukuthi imarketing iyashintsha ngalesikhathi kushintsha umhlaba nezinto zakhona ziyashintsha ukwenzeka kwazo uyabona so engingakusho mfowethu ukuthi kufanele besondelana kakhulu ne-social media ngoba ngicanti iyona ndlela yokuphusha umsebenzi njengamanje yabo iyona ndlela yokuphusha kakhulu ngoba uyakhipha umsebenzi bese urelax yabo uthi ingoma eyikhulumela iyakhuluma apha ingoma yabo ingoma iyaphusha mfowethu hayi kufanele umsebenzi wakho uphushe uthande lento yenzayo izolokhu izokwenzeka abantu faye bebone kwento umsebenzi wakhe lo muntu uyawuthanda awubuke nje wena uyazwana noMfezi awubuke uMfezi asahlala naye la kwenye ama interview wathi ufike useno 20 years plus ekhona kodwa kumbona uWhatsApp wakhe idata usegamini kakhulu ephusha into zakhe bongathiwa wena uyini wena uzothi ingoma izoyikhulumela segamini kakhulu mfowethu uyamuntu unestyle futhi yabona nestyle ngisho egqokini uyabona so iyona yonke into efunekayo le uhambe mfowethu nento esebenzayo ehambayo obviously banayo yonke Instagram TikTok Facebook
ba active futhi konke lapho banama followers umfazi omuhle hayi yena thiwa impela kuhlalisisa manje asihlala nami ngiyafasa ngiyazi uyibuka le interview futhi hayi indoda lapha awusebenze indoda awenzele ibandla eqinile wena isithi ayasihlala yebo because uselapho ukuthi like usibeke example umfezi unestyle abathwala yeah sibona uMaskandi usuyaphuma kule nto lena ukuthi asemakhaya usufithi uMaskandi esentini ushaya phezulu udlala mina ngihlala khona vele kwenzala nje lapha esentini ngoMaskandi uyadlalwa usayingeza ngoMaskandi no mfowethu angiyingeza ngoMaskandi ngoba ngikutshela mfowethu ukuthi kuMaskandi ayikho into esingayazi ayikho futhi into enzeke emhlabeni sithi sina idea yayo yabona engicabanga ukuthi njengamanje isaphela nalento yokuthi amabhinqa abantu abangazidlula abantu abangafundeni ayikho yonke leyo nto mfowethu ngibona njengamanje izinto siyiphethe entendeni yesandla sethu kanje wena ufakaza nje eduze kwakhe esandleni mfowethu kahle kahle yabona because ngathi nasekuqaleni mhlawumbe kwaku ngalezo khathi into ayinomthelelo ukuthi mhlawumbe kufuneke sibe nokuthi thina sinobukhaya swemakhaya indlela esigqoka ngayo manje sekucula ingoma senilete hip hop ibe nehook ngisho Maskandi ube nehook ungene kubantu uthanda kuba into kanjalo lento engiyisho ukuthi into yesikhathi mfowethu iyashintsha kakhulu njengoba ngithi into yesikhathi iyashintsha nabanye abangakaboni bengalobe bethi into ethile iyabheda singeni kuyona nje TikTok one la yabo ayikho leyo nto leyo uyabona liyandi yona into ephusha umsebenzi social media yona into ephusha umsebenzi uyawazi uphusha into yakho hlele endlini sabalala igcwale yonke indawo njengiqale kusengayithatha lena ngangihlela endlini yami ngi-enjoy rent yami ngishayele extreme uyabona kodwa into yathi bhu yagcwala yonke ngihlele endlini uyabona futhi asahluphethe ithuluzi lokusebenza uma ngabe uphethe ifoni yakho mahala mfowethu ifoni ngithi ifoni uthe iPhone 14 yes ikhona uyiphethe la ujabulela mhlawumbe ukuscroll ku TikTok ungabonzi into yakho so abantu fona abe invest ekubona ungasiphathele Android thina sicucula ushutha ngani ushutha ubani lazi kushutha thina abantu bama iPhone asisendi ke vele ke ithombe ngaphela inyanga lokhu ufuna izithombe zakho uyabona so mfowethu into engayisho ukuthi mina nje uthanda ifoni yakho ngaso sonke isikhathi uhlezi unefoni yakho eduze uwazi ukuthi iyona into engisebenza ngayo ke le iyona into engizophusha ngayo umsebenzi wami uyabona ukuthi ngenzani ngesikhathi esiwukuthi nani ngizoba update la abantu yes uyabona ungahlala ungapostile kuphela iviki na ukwazi uphost isithombe sakho sakubona uyaphila ukundawo uyabona ngoba uqhamuka usubalisa ke impela ukhala ngokuvalela kanti impela usitshela usikhalela impela usale goli seThekwini thina sisebenza kanti uyivalela wena awukho active kodwa ulindele ukuthi abantu bebe active emsebenzini wakho so mfowethu ayikho into edlule ukuthi upush into yakho ubhizi impisi yacula kodwa ngathi igijima kuma inbox ezingane ayicabanga uyipostela ivideo yayo nje la akacabanga yakhe ufuna ukudla ingane ngifuna ukudla ingane wena ingane ufuna ibala engafuni ukuyenza so nje mfowethu hayi into ebalekile ukuphusha umsebenzi wakho uthande mfowethu akukho kudlela lokho akukho kungeze kwenza umukele nesikhathi futhi ukuthi uma singakafika umukele ukuthi siyeza kubalekile ukuthi ube nepotential wena into enasokuyenza yebo mfowethu ngibona ngihlezi ngisho futhi ngakutshela nawe phambilini ibandla leli sana kufika emculweni izinto ngikhombisa abaculi ukuthi ngiyazenza ngenye indlela like indaba managers sekancane manje ukucula ne-manager ngiyiphushela everything ngeke usathi umuntu ufuna i-marketing manager ngeke umuntu efuna mhlawumbe sengayimali e-studio umuntu ungamdinga lapho usungenayo kodwa lezi zinto lezi ukuphusha ngikwazi ngisho ukusubmit emsakazweni ukuqala kangingaziwe hayi nangingaziwe like umfezi obese wathatha nabacula abadala ukuthi usemusha ukufika lesa sikhathi mhlawumbe uthotha inganalo ulwazi ngokuthi mhlawumbe umuntu wayekhona wayengamfundisi ukuthi uqala nina niyazi nje ukusubmit nayipromotela umculo hayi bayazi futhi yabona impela ngoba ngiqala kusela ngayo ngamfezi ukuthi umuntu owazi ukuadopta entweni esuke yenziwe yabo so ilento efana nabanye abadala beyinake leyanto ukuthi iyasebenza bheka mfowethu izinto ufaka ingoma zakho faka la online ubone ukuthi imali yakhe ihamba kanjani impela alo uzenza ithalukazi ufuna ukwenzela uzenza ithalukazi sifakele airtime wena ukuthi izothi ngicela uzongifakela airtime nengoma kanjalo ufuna ukulo ufakela wena lokuthi ngibhekeleni sekunamaleni
mfowethu uyinto zakho zibe kuwena kodwa ku YouTube ungena khona njalo ungabe yasesha ukuthi uyifaka kanjani ingoma la ngoba ngempela ngelingena ngonke uyoza kuthi umculo seshaya umuntu ngenani senze imali yakhe uyabona uzenzile lo yamuntu lo kola ekubhalele etsukwini uthi ufana owade mfaka ingoma uthi angazo uzomnika u2000 ba iningi lo mali ngithi mina wanthula imina ngizoba senkingeni la sengithiphise lo muntu sengiyaqhatha wemfuthu kunabantu kunomuntu ongazi ayidla imali yengoma zakhe ngutshela yabo umuntu unengoma ebantwini umuntu unengoma uthi uyambuza ukuthi ingoma yamba ekhethe wemfuthu angazi lutho mina hayibo kanti uphila kumuphi umhlaba siye khona wemfuthu into ongayazi zihluphe ngayo ufuna ulwazi lwayo uyabona yabona zihluphe ngayo mfowethu ufuna ulwazi ngoba ngeke ukwazi konke yabona ufuna leli bandi lidala mina nje mangingayazi into ngiyabuza yabo buza ufeze ebhuti lana ithintwa la yabo ngikhombise yabona kanjalo mfowethu into mfowethu zihluphe ngayo uthola ulwazi lwayo ngoba ngempela umasikanda ukuthi abantu umculo wabantu abanenkani wona ukuthi umculo semshayile umuntu imali ngazathiwa khona umunye umculi washaya 1 million views uzangathola ngisho isenta manje ukhalela bani ke lo mculo usakhala ukuthi imali yakhe ukhalela bani phela sekukhalela sonke manje wasibhedela bayithathile ngibhela abafana labo yabo ukuthi nawe namandla e9 nje wayithatha i9 hamba uyifaka ngafuqa ngempela ngilo ngiyalena la so dle yakethi ingakho kungavuni into ngifuqana nabantu ufaya ngilithole mina ulwazi lo ukuthi into ethile mfowethu yenziwa kanjani and then mfethu uthini kulaba abanye abahleli o promoter abangamthatha Mnyovu serious abangabona ukuthi iciko leli ngempela hayi basazokubona lokho uyabona ngeke phela ngithi umuntu ngoba akazambiza akambiza Mnyovu sengithi uyabheda yabo angiboni futhi kwaMnyovu lo waziwa yonke umuntu noma usisikhathi omunye umbona ukuthi isidingo sakhe akaziboni ngaleso sikhathi so ngangakutshela futhi nalento manqalo ukuthi umuntu kufanele asebenze kanzima emini makukhona umuntu ongasibona isidingo sikaMnyovu la uyokasibona ngeke ngifaka umuntu icala ngento yakhe ngithi usangishiyeleni into yakhe phela uyenza ngemali yakhe ubiza into ebona ukuthi ifanele ukuthi ibe la uyabona hayi umphoqo like nami ngifuna futhi ukuphoqa uyabona so nje lento enjalo ukuthi mfowethu umuntu wenza into akayithandayo ngesikhathi akasithandayo ikakhulu mayenza ngemali yakhe phela kanti umcimbi uhlelwa ngemali uthi uMbeje ngeke athathe itema lento ingoma yena futhi lakhe lela tema uMbeje mfowethu abafana abancane laba abasuke beyibhorekele umfana osuke ebhorekile lo yana awubona le mfana ohlupha kanjani ngisho ngingena ku-account yakhe ku-TikTok ngane wenza ama-video awu-10 ngesikibhe esisodwa ichanga yabo agcine entana yabo uyowathi amateka amadulayo we-ayini ukungazazi izinto lokho ugqobateke ayini akazazi izinto uyanganetha lamateka iJewish umfana kayazi kodwa ngoba uyathanda uzohamba funa yabona ukuthi hayi style sisemarazweni asondele eduze akanyathelela nginyathele khona kuzolunga kancane kuba njalo ngiyabona hayi mfethu siyabona unyaka vele uphelile itemu livala unyaka uthini ukubona itemu lakho ngisho abantu abangawulandeli umaskandi bani ubona mfethu ku TikTok na umuntu ubungazi ukuthi yabazi uMnyovu lo muntu nange efake uMnyovu lapho useyithathile lento nayo ithathile lento manje wengane yama le nto mina iyangithusa nganye indlela eyisimanga futhi ngangingazi angifuna uqamba manga ukuthi kuyokushaya lesikhathi sekukhona abantu abaningi kangaka abazi uMnyovu yabo angazi ngelilahle ithemba mfowethu nami ngeke ngayigaxelela ngendlela engigaxelela ngazi ngesikhathi nana ngifikile ngibona ukuthi lento engiyenza la umculo enzima ngoba enzima ngempela wemanqale leyana enzima ngempela kodwa ngokuba umfana onesibindi umculo ufuna umuntu onesibindi ngempela yabona uphokophela entweni oyenzayo mfethu iyoke lo nami kuyangijabulisa futhi ngoba ngangifisa kufike la kukhona ukuthi ngangingazi ukuthi kuyoke kufike ngalendlela okufika ngayo yabo ngiye ngithi kubheka abakuqhamuke nganye indlela yabo so mfowethu ngiyajabula kakhulu ngiqamba amanga nama angazi ngithini into engijabulisa kakhulu ukuthi nabazali ngisenayo ubaba nomalo so bayibona mfowethu yonke into eyenzakalayo yonke wabona irecord kangezo ubaba ethi ngizwe
kuthi thatha lento kusho kudakwa yikani la ngifonela ikhehla kusho ukuthi selizilwa phone ubaba wathi mfana wami ngithi manje ubaba lento yamafoni nani uyena ubona nje umuntu esethi lapha ingane yakhe wathi ubaba ha uyabona bayeka kanjena nje mfana wami uyabona abayithathe lento lathi ikhehla bayithathe lento uyabona umuntu useyobona ukuthi uthatha so yonke mfowethu into iyangijabulisa kakhulu ngoba ngisho abazali bami basekhona kwakuyisifiso sami leso ukuthi engikwenzayo mina nje isiginci mfowethu ungasithengelwa ubaba isiginci sami sokuqala nje ngiqala ukudlala isiginci ngangifunda isikole ngasithengelwa yikhehla so ngiyajabula uma ngabe into ayibona ngiyithanda naye ngifisela yona iqala ukusebenza ekhona yabo sekufanele ke manje adle imali yami yomculo ke manje ubaba before mfowethu uNkulunkulu amkhumbule so ngiyangicela kakhulu lapho mfowethu ukuthi noma ngithandaza ngithi inkosi mfowethu ayingcinela abazali bami until kufikela ngifuna khona ngoba ngiyabona ukuthi sekuya ngakhona la ngifisa ukuthi kufike ngakhona yebo mfowethu mfowethu usenzani Nandos manje uNandos uthi akuthathwe lento akungena yedwa futhi no SABC lapha ngiyabona uma bekhangisela izitori kuthiwa akuthathwe zona izitori lezi noNandos uthi akuthathwe inyama ngiyeke futhi mfowethu ngenza ngendlela yobuhlathi nokuloyisa nani yabona sekufanele senze into professional manje umuntu abona ngoba ngiyifunda lento ukuthi umaskandi ngasonke isikhathi uhlezi utholakala la kudlovu wakhona yabo so ngithe ngiyiphatha into ngasinono ngenza iproposal ngathinta abantu engazuthi banolwazi olujulile oluhlakaniphile yabo ngangaqina la enkundleni zokuxhumana into engayenzile ngabathumela iproposal ngendlela kuyiyona so ngilinde reply yabo mfowethu Nandos SABC ngithumele kwaNandos abo SABC bengaba yes ngithumele kwaNandos iproposal yabo cause sesiyozwa khona mfowethu ukuthi bathini yabo kusidinga sesikhalela ukuthi akuthiwa athatha lento kuvele noma Mnyovu esho njalo ingani lento esho abantu ngisho kuma comment nani yabona so mfowethu ingakho ngithi ake sisenze njani sifuna ipartnership ukubona hayi ngodlame hayi ngani ngendlela kuyiyona so ngibathumela iproposal ngithumela ilokhu ngani iCEO yakhona to Mr Mark Radomsky yabona ngithumela iCEO yakhona ngayifuna ngaze ngithole lapha eSantheni angihlala naye ngamfuna ngaze ngamthola ngithi phela mina ngafundela IT ngiyakwazi ngiyachofa ngifuna ngikuthole yabo so ngayithola ngisho inamba yakhona but ngisathumela email angakafoni so mangibona ukuthi abayiphendule mhlawumbe kulo leli viki ngizobe sengihlaba ucingo ngibatshela ukuthi hayibo anivule inbox lapha bhalelo akangubani umntwana hayi ngathi ngingalungi ngathi siyafisa phela ukubona nje umculo amaskandi kuma billboard ezintweni ezinhle ku TV kuma ad lapha ezintweni ezinhle zodwa mfowethu isifiso isami nami leso engicabanga ukuthi isifiso sa wonke umuntu ocula ukuthi umculo wethu uqhubeke undlondlobala ngendlela ondlondlobala ngakhona ayi ngoba maskandi ufikile mfowethu ufike lokho ukuthi impela ufikile yabona hayi ugaleleke mina ngikhumbula ngifunda la eGoli yabo kwakunokuthi nje mawudlala umaskandi ngisho esikoleni thi why uyabo manje usabalela mfowethu ngisho ama rest ngisho ungafikaphi yabo ngiyeke ukuthi mangidlula emaboneni hamba emonto yami idlule emaboneni ngizisho phakathi ingoma kamaskandi nakho ke mfowethu into engangikade uthi uyascrolla la ko TikTok ubone ingane ezimbombe enzima ubone ukuthi lokho lemlona kumaskandi ubona ngisho ibandla mfowethu lihleleke ngendlela eyisimanga kumaskandi uyabona so nje hayi mfowethu sihlelekile singabantu futhi ufundekile futhi kulabantu bamanje sinabo kumaskandi ngisho abalandeli bethu kuhle kakhulu mfowethu ngiyakhumbula phambilini sesaba ne-interview la sabuza uMnyovu wasambona uyaphila athi uphila kanjani washo ukuthi hayi uyayihlanganisela njengendoda unane-thuthu zakuphikisa inqwelo ngoba phela ihlele iphika njalo wemfowethu umuntu uma engakufuni noma nqale engeke umenzele lutho kunomuntu onokuzonda lethola ukuthi akaze futhi akakuphiwe lokhu kwangempela so yonke into nento oyikhulumayo uyohleze ithatha eyibhekisale nje ngizokuqala kusela ngayo lo mfana wasowela ubala uthi ngivala ngizivalo soyitekisi lapho mina ngihlala eSantheni so sengiyakukhombisa ukuthi umuntu uma ngabe evele ngakufuni kulula ukuthi aphikisane nento eyishoyo kunabona okungisukela ngensango nje kuthiwa akuyihuqi kuyabulala umuntu akaze angibona uyabona shuthi yena ubona nje manje ngibona ngiyisilenjana umlomo wami mnyama ke vele bese ziyasha lapha kanti azisho isidalo hayi mfowethu ayingeke ayi mfowethu ayangihlangana nentuthu mina angithi yabo iyafana ukuthi umlomo omnyama bethi uyabhema uthi ungabhemi angithi bangikhathalisa namadoda abo makwendonga ngivele lokho ngifanisa nendoda yakho
kunendoda ebhemayo nomlomo omnyama manje mase kubona mina kubona le ndoda bese kuba yibandla ke umuntu osuke ngaphiwa ke vele umbone akangifuni noma angithi wena uthi wathatha lento waphila sebebona umzimba wakho sebakalekisa ukuthi ayiyamunga awushonga nje uthatheni angishonga ukuthi ngithatheni womfotha abantu bayadelana ngeke kuphike nabantu womfotha abantu badela umuntu ushinta akayithanda efonini into engiyeke ngisho ngithi mina mase ngicanile kakhulu nokubheka la ngisho ngithi yiloko ngidibana nakho ngene nami phaqala wagcina phela nginawo vele lesi mina abantu abangidelela wagcina babambi namanje hayi khona nginokudibana nawo ngiyababamba angangilungi hayi mina mfowethu uma comment mungicanule kakhulu khona engingawanake ngibona hayi le lona nje kuyeyisa mfowethu abantu umuntu anqane ukuthiwa ngabazali impela kubeze ngaphansi kweketi ka uma ngakho ubonke abantu abadelelwa amadoda ngiboke labe ngifike ngibasave ngithi lokho siyoke sidibana abathi abantu abanika ubra wakho uzikode lento ngibe ngingashongo nokuthi ngathatha ubwathathani sebekwazi ukuthi wona Mnyovu sesimbone hle nozikode abantu kodwa abantu bayahlupha nginokufonelwa mina futhi abase Eastern Cape bangifonela uzwe emfondini ndifuna lento ndiyabona futhi kuyaphileka ngithi mina yini lo ifunayo funani funto ngazi okhaxela so abantu hayi futhi abantu bayahlupha umuntu ongibhalela omunye apusha iparagraph engaka ethi hlale ngizama ukuyithatha le ndakulo omnye ngeke likhuluma lelo gama la emphakathini ethi ngenza into ethile le nto salale uyabona uthini yona wena phela udokotela walento khona babe ngipreka ke laba ngifonela wathi ayisalala manje le nto lena uyabona iyamhlukumeza kakhulu ngathi hey bafowethu nama yike into engingayisho thathani kodwa uyobona na ukuthi uthathani uhlangana phambili ethu athi sixoxa la beyond singashoot yes uthi unyaka wakho onakele ngokwe-CD kodwa ngokomculo nangezinhlelo zakho kuba unyaka oyimpumelelo kakhulu lo mina kahle vele mfowethu ngiqala ukuthandwa unyaka odlule eqinisweni qala ukuthandwa unyaka odlule nje into zami zehla kanjalo ukuvelela kwami yabo ukancane yabo so ekuqedeni kwami album ngenza album ngiyiqede njengoba kuphuma ithatha lento umela nguye umuntu ongeke ngithi mangenza into mfowethu ngicabanga ngiqala ngiyibuka ububi bayo nobuhle bayo so engithathe ngabona mfowethu ukuthi ithatha lento isahamba kahle kakhulu enkundleni zokuxhumana uma ngingakhipha icassette ngaphezulu ngabe ngabe sengiyaqhamazela so ngathi no ake ngigodle mfowethu umsebenzi kodwa ngoba ngiyindoda ehlala idlala izigenci nani icula sengize manje umsebenzi wami sengithanda lokho engisengikwenza kunalokho ekusengikwenze ngakubeka sengiqophe ezinye futhi manje ingoma ngibona zimnandi ngoba phela lezi ngitshela nje kumanje ubani October manje lezi ngoma sifisa ukuthi ngiyikhiphe mhlambe ialbum mhlambe unyaka uqala uyofika ngiyithanda mina lezi ngoma ngoba phela ngihlala ngiyilalela sengaze ngathatha USB ngayibeka lapha endlini ngathi ngisafuna ukuyilalela sengiyilalele kakhulu yabo kodwa mfowethu umsebenzi uyeza mhlambe ngo-eda kuleze ikhona mhlambe makuqala unyaka ifeeling yamentsha but wona umsebenzi ukhona so mfowethu okulonyaka angeke ngisakhipha mfowethu umsebenzi ngizolo ngiphushe yonithatha lento ngifisa nabantu besupport abafowethu abakhiphile ngiqalekise nje umfezi emnyama ukhiphe ialbum amabunjwa emnandi mfowethu ngendlela esimanga yes igcomela isho likhiphile nalo ingoma yini igushi neshape isejezini ngabona lapha noJumbo benokhuzana but noma ungavula noma ungavala so ngiyathanda mfowethu umsebenzi baningi nje abafowethu abakhiphile mfowethu noma ngeke ngibaqeda bonke besupportwe nje yabona na Mbeje ukhiphile abamlalela umfana ukuthi wenze njani angizwanga kahle kodwa mina so angifunda ukuthi ngifunze into engingayizwa obani kanti izinto ezicula yithi lapho usho njalo izinto ezicula kodwa naye umfana bemsupport zidla ingane yabona konakele bamsupport nje umfana zidla ingane kodwa kufanele ahlalazi ukuthi ubhuti wakhe yimi yabona egoli yimi ubhuti wakhe uma ukuthi unayo wasemndenini nani umfana ngiyamqhwaga umfana wami ubhuti wakhe yimi ubhuti kaMbeje yimi impilo yimi ngimfundisa impilo egoli yabona so nje uhlala naye le esandithina ngeke alunga Ngalunga mfowethu phela ke no face account. Face account ukuthi kuhlala endaweni eradi yabona phela akuphalazwa lapha Ndlovu
gqoka isikhindi uyophalaza lapha etshanini lapha kunamaphulu nani manje ngagcina ebizelwa ama security ukuthi ubona ngale complex engihlala kuyona kuthiwa kunendoda efaka iskipha ze-stripe nogodo nekhavele ebonakala ezulana fine lezi impahla bayigqoka lezi fine lokho okudayisa i-Nigeria on point angazinakwazi mina ama local brand la yeah awufuna indaba ngigqoka local brand mina mangafika uthina mangafika nesamba nami sana ngicela ungigqokele ibrand yami ufuna local brand mina ay local brand ufuna ngiyayibheka phela local brand yeah uthi yipi uzongqoza izikipa zomerchandise zama stripes ungibona nginje ndanto hayi indaba zabadlako hayi fanele ubheke uthi yona yipi uthi yabona kunegenge enza impahla ngaphethe kunokuthiwa isithixo bake banginika mfowethu outfit lapha nabathi nje ayingubani sikhona outfit esibona ifanele iqhawe la bangikhipele into enhle kanjani mfowethu yabona hayi ikipa zomerchandise ze-stripe hayi ikipa ze-stripe ndoda ukuba bona igenge lesithixo akunika umerchandise uzobatshela umerchandise mina phela ngihlala endaweni eradi mfowethu mangisethekwini ngisuke ngibhukhe komhlanga kobhalile mangaqaba iskipa zemerchandise ngifuna iskipa esinama glitters mina yabona isithixo singishanga iskipa esinama glitters ujini omnandi yabo ofresh omunye uzabona ukugibela nje kabuhlungu ngabe iskipa sakho beke sifaka umbuso wamaqhaphazanga webo uqhabaza kakhulu ngisho intombi lo ithi imfana ngayo usuqhaphaza kakhulu man ngiyabona so mfowethu hayi akonakela udlalene nombuso wamaciko ekhaya isikhathi bekuba lapha bekuwupha 7 lapha kusho 8 hayi sekuhlala ntambama Mbeje wadlala early ke mfana wakhalisa early wadlala early baqala ngengoma lapha kanti maqedwe ingoma bavula ngayo stage but Aliso sikhathi ngicane ngangisalele emhlanga ngisalele emhlanga mfuthu futhi uyogeza usecedeni yeah because ngathi mangivuka ngaqala lokho kuthiwa ispa lokho ngumassage ngaqala waperforma ngimassage wangani mfana angizama massage ngesikhathi akaperforma ngaso ngafika sesenga level wambona awumpecesa ngasekho noma sewumlandeli wakho mhlawumbe ngizambo sesendleleni ebhegoni ngizosebenza hayi ngasekho mfuthu asegidima ama-intros hayi sekude kakhulu Mfethu laba uthini bathandi bakaMnyovu nabathandi bonkane nje bomculo aba-followers zakho ku TikTok na Facebook mfuthu engingakuthembisa abantu mina ukuthi umnyovu yohleze khona ngokuhle yabona uma ngisaphila nje mfuthu ngoba khona ngisazophila hayi kancane ngisazophila mfuthu okuhle ngisazokwenza maningi amaqhinga into ezinhle ngisaphekwawo inhloso yami nje ukwenza mina ngingathi kwenye video yami mina emhlabeni ngizoxhaphaza bese ngihamba angingadlali nona into engizoyenza le kahlathi mangithi ngizoxhaphaza ngithi ngizosebenzela igama bese ngihamba ngoba ngifuna ngisho ngathiwa ayisekho lento ekuthiwa kwake kwakhona umnyovu ngisho ingane zami zazi ukuthi zizalwa iqhawe thina so uma ngathi ngizoxhaphaza bese ngihamba mfowethu ngisho nje impela ngisazoxhaphaza futhi uphela iphupho lakho kahle yabona mina vele ngifuna lokhu impela ke lokho engikuphila manje kodwa futhi kusekukhulu kuningi mfowethu mina iningi into engifisa mntama ungahlala lapho ngashoni la yabo so nje mfowethu mina ngizoyixhaphazela bese ngahamba ngizokwenza ubuqhawe nje kuphela mina kule nto yomhlaba yini ofisa uyi-achieve as influencer ngoba ngesingabaza amandla akho ukuthi uyi-influencer uphinde ube umculi ikuphi lokho ngathi ufuna u-achieve mfowethu isifiso sami ukwenza okuhle kodwa mina ngoba phela ngumuntu wasemakhaya yabo isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga kukhonjwe lapha kubo kwaMnyovu kuthiwa nakho lapha kubo kwaMnyovu yabona kukhonjwe amabhizinisi ami kukhonjwe into kukhonjwe umakoti kukhonjwe yonke into so mfowethu yonke mfowethu iningi izinto engifisayo ngane yami kodwa engikwazi ukuthi izinto ezinhle zodwa noma ezinye ngeke ngizisho amaplan ami empilo income nani futhi kuwona umculo lo ngoba phela into efuneka yamandla ngathi so iningi mfowethu izinto ezisazobonakala ziwushinto kakhulukazi kule thina kuleke ngefikayo entsha kuningi sisaza nakho ngoba ngicabanga ukuthi izinto ziyashintsha ngathi uyabona manje sekukhona nabacula abahleli imicimbi nani kuyinto entsha le eqhubekayo
siyababona abaculi banemicimbi yabo ogatsheni umzukulu umfezi baningi abaculi banemicimbi yabo okhuzana kanjalo yabo engicabanga ukuthi into eyayingekho phambilini so izinto mfowethu ngokuqhubeka kwazo nami empilweni yami iningi izinto ezinhle engisayifisayo noma ngeke ngizisho namhlanje ukuthi yikuphi nakuphi okunye koyifikela ngokuhamba kwendlela kodwa engingakuthembisa mina ngomnyovu kuningi okuhle mfowethu kusezokwenziwa ile ngane yaka ngubani 28 October siyahlangana nesigamekweni lapha konje siya Rockville emadwaleni 28 October hayi phela lapha kugeshi 28 December ngingani phela uthi December hayi sengimangele ukuthi hayi 28 ngoDecember ngazi ukuthi ngoDecember sengikhohlwa usuku wathi umfesi nala unyaso songa lapho lapho ngiqiniseka ukuthi ngoba ngikhona yabona lapho ngizobe ngikhona futhi impela kakhulu ukuxhaphaza khona ngiyobe ngixhaphaza khona impela into kamfowethu futhi ngiyafisa ukuthi imfowethu ngathi ngihamba ngendlela kayifisayo ithole nabaxhasi bengayibukelela into emfowethu inhle endaweni nabaxhasi basenquthu beyibona ukuthi le nto inhle kakhulu mfowethu abanamandla besondele kuyona ngoba into inhle kakhulu into efuna ukwenziwa umfowethu yabo ngoba kwesinye isikhathi uyazi ukuthi mfowethu ukuthi into yakhe inhle ugcina ufuna ukuphelelwa amandla okuyenza ngoba akufuni ukwenza ngalendlela oyenzayo nabantu abanamandla so into engiyifuna mfowethu ukuthi entweni into mangabe inhle abantu abasondele kuyona abanamandla kuyona washo phela wathi okuhle ukuthi umasipala usondele ayigwili-ke manje sesayicela izigwili ehlesiwe mfowethu noma athi wakhona umuntu ofuna ukudonate ngo-100,000 lo 100,000 uyowenza umehluko noma athi wakhona umuntu ofuna ukudonate ngo-20,000 lo 20,000 uyowenza umehluko yabo nje mina kumfowethu kuyena umfowethu ngiphila naye angeke ngithi mfowethu sengimthumela i-invoice ngiyamcharge ngenzani yabo mina ngoba ngiphila nawe mhlambe lokho kusekwenzeka kwabanye kodwa mina nje mfowethu ngofika siqu sami umnyovu ngiseke into kamfowethu ngiyabona ngiseke into kamfowethu mhlambe ngelinye ilanga same thing ngelinye ilanga futhi mhla sekukhona imali ekhona sekuvuma ngendlela okuyiyona uyosho ukuthi mfowethu akube yilendlela yabona ngoba phela ukuphila kwethu sabantu asifana ngeke mhlambe uqhamuka umculo wenza umcimbi wakho angeke ngiphile la ngandlela ngiphile so ukuphila kwethu sabantu mfowethu asifani yabo so kodwa enquthu ngiyaqiniseka ngoba ngikhona yabo futhi sihamba ngezweleni na mfezi sasho na uthi 28 October ndini ngoba isidumbu angazi ukuthi uyokwenzani ngo-October mfowethu angazi ngoncathi abantu abanemicimbi ngo-October ugatsheni nomzukulu mfowethu ayixhase futhi leyo mcimbi kakhulu manama ngoba into enziwa umaskandi okuyinto enhle kakhulu emlandweni leyo yabona and leyo nto ngiyayithanda mfowethu leyo nto eyenzakalayo kakhulu mfowethu angazi kungathini ukuthi igcina inzo umaskandi so into kagatsheni mfowethu abantu abayiseke into kamzukulu abayiseke ngiyabona khona undoni saliwa first isekwe kakhulu leyanto ekamfezi futhi sigaba ngengoma isekwe futhi kakhulu yabo ngoba into ekhandwa abaculi leyana ikhandwa umaskandi so mfowethu ayisekwe kakhulu mfowethu into yebandla mfethu asibonge nje ukuthi ngihijackile ngiyazi uyiphuthumela la ngathi ayimfethu ayingeke uhlala ungaveki lana ngiyazi umuntu obusy phela nakhona ngisaya ngapha esigate ngisaya ngapha esigate ngisayothenga impahla hayi ufuna ukuxhaphaza kakhulu le weekend yini awufuna ukwenza ivideo ngiyikephe sote ama-video 10 mhla ngeke phela mina ngenze leyo nto angilona ihlathi lento lenziwa amahlathi usuku ukhombisa ukuthi umuntu ongekho busy ngesikhathi sokudlala usinama-video 10 wona outfit eyodwa same time uwaposte same time uyakhombisa ukuthi uyabhoreka nje usuku manje mina mfowethu iningi izinto engizenzayo ngibhoreki yabo iningi izinto engizenzayo ivideo ngiyishaya nje ngaleso sikhathi yabo nakhona ngebhizi ubona anginazo isikhathi sokuthi ngibe ngedwa lo ngibangela abantu umsindo ngichaza ivideo ngishaya ngihleli nabantu yabo ubonda ngomuntu ngiyaphila anginazo isikhathi sokubhoreka hayi ngibhoreka mina mfowethu ngithi nginentombi engaka ngibhoreka bhoro yini ngoba phela mase ngibona ngibhorekile angibheke la ilist yamadamtshana ngibona le lamtshana okufayile talent leyisondeze eli uzofaka ececejeni kodwa hayi mfowethu kubalulekile uphinde nje bese ukubonga isikhathi sakho ukuthi nje ufike bese ngathi konke okufunayo ungaku-achieve mfethu uhambe kahle nasendleleni zakho ngifisela khona mfowethu ngifisa ukuthi ngihlubeke
ayikhane nakuwena mongifisela okuhle mfowethu cha ngiyabonga ngane yama nami ngiyifisela lokho nangu ufisela lokho mfowethu sibonge nje nabantu support abasinika yona beqhubeka futhi umaskande futhi mfowethu ube sebalazweni ungahlehli ungahlehli ube sebalazweni ngoba ade ngicela nje labafowethu ithatha lento isahamba kahle kuma digital platforms nabafowethu abakhiphile angisabakhumbulayo nje uThandeni uMfezi uMjabulisi uMjolisi ubani omunye okhiphile zinje eculayo lo maskande naye loyo bemsupport sengizothini phela akasupport sengizothini yabo akasupport ngicabashe naye futhi ucani khona umsebenzi akawuveza nje lenyanga edlule so ngiyacela mfuthi kakhulu ukuthi ukusupportana mfuthi kube khona kakhulu ukusupportana kube khona uMaskandi uzoya phambili mfethu and ngiyajabula kakhulu ngoba abalandeli boMaskandi sebe understand indaba online ukuthi kusebenza yona yebo kade ngagcina ngizothuma umculo sekukhona umculo ode ikani udayisa ama-CD emgaqweni ayisekho nje leyo nto ngoba nalabo ngicabanga babedayisa ama-CD emgaqweni babulela indlala manje nale ukuthi kuhlangana balunga futhi labo badla amandla phela obhuti kakhulu esikhathini esedlule ngezwe kuthiwa bayafa indlala ngoba umculo usudlala online ayisekho nathi kuyahlangana ngo-12 ebusuku ndolanda ama-CD ama-cardboard ayasiyenza manje leyo nto uza kwamanye ma uzothola i-CD esandleni uthola esandleni sakho hayi so mfowethu cha isupport eziniwa abalandeli ngiyayithanda kakhulu mfowethu ngoba sebe-understand ukuthi umculo manje udlala online so ngigqugqumezela nalama iPhone lawa awathengwe ngoba and yabo majority ukuphatha kwe-iPhone siningi kanjani yiyo futhi le ekhulisa nomculo ngoba manje lamafoni esiwaphatha mfowethu awu ngaqhatha ngagcina ubona ukuthi une-memory card une-memory card une-memory card ifoni yami igcwele ingoma isidlala online udlala ingoma yami online uyishiye khona mhla uyikhumbule futhi oyilanda khona yabo mfethu ngiyajabula mawukhula kanjeni mina ngwasakala kancane yabona into engijabulisa nje ukuthi naku Mnyovu Mnyovu usehlala eSandton man hayi futhi mina ngikwazi awungahla qala mhlawumbe unyaza ngihlala kwenye indawo futhi ophiko futhi impela South Africa ngathi uzobusungasa ngiqeda yonke mnandi ngayihlala lapha phesheya bafethu lapha ekhaya uMnyovu thatha lento kuyaphileka befile nje la iPerfect TV kusekhaya lakhe mangaphuza mhlawumbe sebuya kwesifone noma kwesithathu la ekhaya nangu usekhipha isithi usazobuya futhi ngizophaphasa useshila umthandeni ukhiphile Feze Mnyama ikhiphile Cabasha ukhiphile uMbeje ukhiphile Jolisi Mjabulisi baningi awumeqa mfowethu uMbeje umntoma yinama nami mfunje leya muntu mina ngiyifulayo asabe sekodiza YouTube Spotify iTunes awuyeke download ingoma i-download ingoma mfethu stream ingoma lapho uyishiye mase uyikhumbuza ubuyela ku YouTube uyibuka khona and futhi mase uyikhumbula ibuye ku YouTube uye ku YouTube hambe uyibuka ku Spotify uyishintshe indawo ukuze umculo agene ngapha nangapha ukudownload akusebenzi ngeke ofakaza MP3 juice odot lezo zinto lezo umculo athola ngisho isent abantu badele khona nokuyifuna kuwe nje ingoma yakho ayiphushwa WhatsApp la khona ngathi ukuphi wathi ngangisedrobheni wathi hayi ngilanga se-MTN ngathi wathi ngubholithele ngizokusendela yona la angifuna ukumgxoba uthi angamsendela ingoma yami ngo-WhatsApp wafika hawu uma ngithi ngithi nami la bengingaboni la ngibona owesifazane uma esefikile ngafika ngamkhuza ngathi wesisi ungabona yenza leyo nto yabona ingoma yami ofuna ukuyidlala idlale online angifuna kumhlaba ngumuntu u5 wempama wona kube kwakuyindoda wangibhalela wathi angisendele ingoma yakho lethi ngizophumelela ngathi mina kuyayi oza la ngisendele kuphi yabo naye weza gijima futhi lapho ngiyasho ukuthi impela nto ngifuna ukumkhombisa ukuthi umsebenzi wami lo akakanga ngawo ngoba le nto mfowethu iyenziwa ngemali kakhulu futhi yabo sondla ngayo ukuviwa kwakhe ingoma yami uyidlala leyo nto le iyawenza umehluko kwi-bank balance yami ngoba nami le nto ngiyenze ngemali uma ngitshela imali yokuculwa ngayo e-studio mhlawumbe kwanawo ngabamba umlomo so angifuni lo ngiya lapho kakhulu so abantu mfowethu ongakahambuleleki akaya kuhamba ecela ingoma ukufuna ukusendela ingoma mfowethu digital platform dlala ingoma uyishiye khona mhlawumbe uyikhumbula ubuyele kuyona leyo nto iyamsiza umculi bafethu kuphela mfowethu gcwele incwadi Perfect TV uMnyovu fokangubane 28 December sayivala enquthu
Sigabe ngengoma Mfeze Emnyama isimemile. Amathikithi azophuma ngicela sathenge. Sinje thina until next time.